Embobo y'omwaneegi ehirwe yo mwishengero kazahabwa Shema District Rosemary Nyakikongoro arukora turomuranga gwa President Yoweri Kaguta Museveni ogwo kutandika n'ekyoine aha kasente kake okiha mu kihango kikagasera abantu bingi. Government ya Uganda niyenda abantu bahinga umwani na His Excellency obwabiri ari kiro cy'abakozi agizire ngo abantu abinita karike bahinga umwani ngo barije kwihamu esente zo kubabisaho nkeka kandi umwande tukaburaga katari anyinyenda kwa y'abanyashema akataka ko nako ine gezaho uteka iki cyo mwande shingweki cy'umwani kirebere mu cyama cyango munonga abuko bahatu umuntu kubakine takurimo kushumisa mwana kandi kintu wabo kine tukurimo gura cyobanje ikingwe cy'wabo kine nente nunjo n'ubugine ikirawe mu byare kindi kureba ngo entase yititi yafa babasa kusomesa abana umbwiro obu n'umucumanya mwena ngo umuyihango mutaraho kingwa kikuru ekikutase nko mwani umuhinji wo mwani nwari kusomesa omwana nubayine ba professor nubayine bahi umukayi. Bamwe ombatura batungire esigwezi basimiro myishengero kazi wabo Nyakikongoro ahabwo kubamanya akabatambara isima Nyakikongoro tatuzahari kumanya kwizuka akabasa kuturetera umwani akwa wari umuntu kwifaka kuretera umwani ndashaka nakwinde tunguka kureba ngo akagenda yatkorra bedi yateka mu mwana ogu kandi ubire bwahika yagureta wenka Nyakikongoro nko muntu kurwo mbediye kutari kugira ngo warwo mu government egiyo nkanesonga yo koreka ngo no muntu w'abantu baburizo kana abakunda. Nabwanyuma omyishengero kazi Nyakikongoro atiro muganda aha kushakare ekanisa n'ishomero rya Nyakabirizi Primary School omurucyange Nshema atiyo yagaruka yahereza ishomero rya Nyarutoma Primary School kitagata amashanyarazi gasora kandi okugaba omwani n'ukukigendo misho omugandi eminyeto mu rubushenye mpango ehanangirizibwo okwirukangiro kwegemirimo y'emkono kibahwere okuje kibaye gasera ombero byo misho. Ebi bihirweyo orukure myeto mu Rushenyi omur Patriotic League of Uganda erikwebemberwa General Muhoozi Kainerugaba. Ni nsima umucyara Karoro nkoko nabagambire abaterireho ka chance ko kwija okwega numwegera bushato kushashura kasente kona kandi wabohereze kwega ukagenda ukakora ibintu byawe biwakora no ikizubwa kubireta kandi bakakurondera katare kabyo ukabasa kubano bitungano tunga makasente. Edison ayonjire yashobora ngo okwege bye mukono nugwe mahanda obwa hati waruka kibonkechi wakore kibumbe nindebe bumbe nubutambura munonga bina amahoteli nubabikoze so mu decoration wakore kibumbe cyawe nk'ecyenjojo abantu nubabigura abamabara nubabigura abineza hoteli wakore nkito nkezi enkito zitu zahazigumire nizijwarwa kandi zina katare tonka hata bakaza babushenyi twacurahura mukono twatsa kurindereza abashisha ngo baturetere shiringi igana aho kubantu baturikire bintu byitu tufunamwe sente omushija nawe yaza kureta school fees nito kuni yatuba twakozerezo kurya nezo gura kasabundi ntuzikora omubirere byitu bya burijo nananyima ngo kumukoreba ezina chipa zindi n'ebinda bintu eko basa kugira ngo nibyereka ekitwayihire ahari ndambu nanye nintere huru kugira ngo eminyeto yo nari nkoko numbasa kwija twege. Ogu ayonjire yabure myeto okwetandikiraho emirimo eyabo bakareko kwegamira aha kubakozesa gasha kwa Mike kwa twakire na Sheikh Abdulatif.